Šta u osnovi podrazumeva lasersko skidanje dioptrije i koje su to dve osnovne metode? Lasersko uklanjanje dioptrije jeste proces laserske remodelacije površine rožnjače da bi proces prelamanja svetlosti bio potpuno tačan i da bi se fokus desio u žutoj mrlji. Dve osnovne procedure koje koristimo jesu femtolasik u Miloš klinici i PRK metoda. Razlika je u pristupu tkivu rožnjače i u brzini oporavka, koja je posledica ovog pristupa hiruškog. Femtolasik je metoda gde laserom prvo raslojite rožnjaču, a nakon toga uklonite egzajmer laserom dioptriju, a PRK metoda nema raslojavanja rožnjače, nego praktično od površine rožnjače delujete uklonivši prvo epitelni sloj, a zatim željenu dioptriju.